be after 27th no obeche mu say o mu hya se nko ha na say o mu san ma me da kakra o meka ahwe na yesu ehu ngofo kro no so otu o muka 200 no o ka no ye hu sa ye nya nipa ba akopra itina o say kofi o na ekodan eka na ade na fi ona mu kodan mu ka fi say ho na wote ho ye ne resident nya ne office answer offices ni nyina nso so no ya tutum ni offices no de entu mu ne say store awaji na store for ajo mu store dia you feel say any dia nso and brand tale ho nso no so now ono no say abide nsa to so abide on ba house make an hwinje de ni ho asem na yesu ejidi say de okasa abide nsa to so no na say ampasa abide nsa to so eni nti na want to validate wo ho a okopɛ stores wo baby validate ye no nti no say atumu ndi anahi fa na ebekọ obi de oka na say na adwuma mu bekọ na adwuma mu watumu a na oni adwuma mu ha na oni mi fi a so ko down ka I see na na de ko fi ko down ka na ye wan kakra fi say trasa ko na gated community etimu ye den enya akwan awram send gate bia no obi kan ye bie nipa da no nti no yensu edu yensu ewremu chief security guard ne so na ewremu ana say ye sheda bie mu se mo mesin ewrem say ye call on security wo ho na security no so ye na adwen say o ma enko ye ko hin na say o ye ko na mo ho ejo no so try say o best stop ye but anye yi because nipa no dos na mo dodo be say oh ye dos amba kra no be say close to 400. Oh, ba mo amugina ha ye hu mu saa o. E bia na mo na mo hu no saa me nim be bia e bia na mo fidie na amantem. Na che se because different be different. E buy. Na da na mo ni posi so de boy ni wo ho no. Posi de na be mu ni say e koye saa no. E ma omo free police for me nim ko afa so police force te ye de. Na police for no ba ye no. Na nipa no bi wo fi ho na bi nso abonten. Okay. Nti the police for here ni say omo tu fie gate no mu. Nti na I say omo e wo fie no inside bi nyina no. Police for no e de omo ko yi. Na nipa no kra still I na mkwan so e baba na ade nti na wo say ye to omo CID office ho no mu. Nti police ba e betu gate ni mu no na eko wi ase confrontation vi say emfonyi bi ne na video bi na ma ai say muni post for no aye wantwi wo montem police for there ye no man go ntopa because ono na wa no kra ne nye ntopa nti ya nko ho say ye kobo no ana say ye ne no kokko ntopa because ye ko ne din sapan ne ko ye ya mfan kranti ya mfan nua na the police for na be dia dance ye enti no obi eni ho kita bibi say bi kra ana say no nemum the acquire the police for no ba na e wo inside no mo say ya mo mama ne say ye ba na wan fie na come asu dem nya so say obi de ka na ko dan ka eno na this o ko police go police for dey be o mo ka so mo nanka the police for nanka dey ade na wo say bi ti ko free police be dey chi say ye ko dan ye ka nti no ko ja ye ne ko dan ye ka e ka na ye ba ko dan ene ma ye de ko dan ye ka nti no police here ke ni police ni case senka ye ba ku phobia na said ya say model so yi die na afem aburo ba ku so say individual mana be amansan say public bi sa no nipa na odi omuka no doso nipa na e ko dan ka no so be doso de o mu ni say na wan na nka na nipa na omuko dan ka no so nyina ko at the same time same day good wo say the man e ko yes an say na one buy no only leadership tenase ema o kan say sisia no ono na edumaniti oni ho no nyoma bebresi wo nachi nti ono angasa no be ente na audit ni nyoma atutu nyoma yi na obesa ne ya atenase aye leadership no obesa ne ya atenase na ya tutu nyoma yi ansa na payment kraba na ye friend bia onfi ye friend bia so ne atenase ya onfi nti ka ya bia nka ono kra no oni leadership etumi ekasa ka ye ne be kasa na nka koye nke betime nipa be 15 anase nipa be 10 pe na nke ni na ase na ho na de be ka me ni na leadership amu he
leadership edi customers n'anim and then get to nipa best 10 and 15 nemo ofra na unti on person be share onye ready so be share nti eduwe bi kwa na say members na aka no free say bia leadership no ya edi enimu no yakwaje yesika edi na eti e baby edwe ho I see yes yan kwaje yesika bi eni na ndi ye kwa na mo mesin yan kwa ye kwa na ade yesika edi papa na be kan say we mu de metu omka ana say we mu de sei na nga mu nyina mu de wom nti ye ma do na de echi ko ye se de be ye be dan ka mo mu hu say ye kwaje yesika bi eni ye nti enu amukọ ya musaka musika sika de insan ga sika say na police wo be mu na se na mo anu kra mo ahu no ye hu no na tu obi tutu one shot bi mama nya de nya ye nti ye ni so na mata one shot no me ma fi he free dem ho ni dem ho efie wa na ni dem ofisa mba de ahu se ni dan ni atan de efie na se one shot no free window mu bia na da say efie fa na dem ho ni free ai nti no police for na ebe mu no nti no na ma ya ntimi ehu no ni na ngasa anye bia mudi be meet sen oho ana don hwere sen oh ya fa ni say be 15 minutes mu for 20 minutes mu na police for the buy no sana ko ya nti na ya say dudu na akra na mkwan so ba dudu na nga medu ye na de ko ya ni sa kwantufo wo mu nti no kumasi fo ni di nkan ebe druja yan kwa ya wa ka ha no mu no sana de no ko ya nti akwa se ye nyina akra no ya ntumi ahihia baako na police for no ebe emu no ene ma no ko ya sa no I see. Na 15 to 20 minutes ya mu check akra o efie ho. Mu kodru gate wo no so hwan na mo bo mama ne eche hwan na ne mu ka say 50 minutes no na mu gina ho sa. Say na America no say na police security wo gate na no. It is security na hu no che no say ye hwe na one. Okay. Ene edi na bonkomo. Nti no so try say nka o ma ya remu. But then na nipa no so do so. Ewo ni fie ho na ankasa mpacho ani nti no ni option bia say wo say gate no obie my wo ho no I no ni option bia because ni pa no do so enti muwura mu no mo anya hwe no an se mu gina ho twen saa na post de ba ai e gina ho ye de so mpiem bra na omra na ye nya ye friend sen oni e meka ya sika sem no ye nka ho asem because one thing about it and the say ko say ka ko na anka obi ka speech nu ko ho no ka ne ko no ka na be di ngabo no be mo nya eburo nti na ko e ka na ye kwa ko dan nti ne ewura ho no mo no na ye dim so o hye ho no mo na ye start say ye de so opiem da no ne de wo ho no ne ye meka okay because ye nti ne nka on kasa oni ye nkasa Debia de okan so utia ye friend radio so ni yinya de okan se utia ngofo ko so utia omun so no ye hu ngofo kro obi anso ayedi mpelifo ade nkata akomom na ade nyina obi ayedi na obi angasa nti obi angasa se o se ya anso ye tumi force je esika I see nti se ye akwa ni se ye be ndен se ni se police wa be mo yi ye be se to anamon foforo na ka no so de ye be koso ana ya dan nka o ka se mbetu anamon foforo menti ho na se anamon foforo no se obi de ka se o koso asa o dan nka position obe kunsa be ka on sika enti na se twasa ko no esi amode ho be yi kwan oh menti men ka se yi se ndie enya twasa ko ngwa no bi obo ye be be hu ni bia na ebe sha na je sika se we mu anwu no mu ana mo ko ye se ye tin ka so wa hanu ma ye be ko akwaje sika bibi owo bia e be kwa kwaje sika so no no de ka iti no nso so no nso be ba be kan asem bi e betumi ato ya so mu ana se obe start bibi ama ehu se wa start bibi no na se nso ye san na ani bi be ko bia na ye san na de sika I see Munuanom na posi chi omo no omo ye be se ye ja wo ma na omo da so posi omo ye be se 80 bibi 18 da bi be 80 bibi 80 80 ani
Ah, na obi amanko abasa then na positive chi bebre sa. Ah, say na make sure so mo buy na dodo na e wo inside no. Abonti so for ndo ma fi ba dodo na e wo fie ni inside no. Omo no mo sisa omo ko ayi egu omo ka omo ko yi. Omo ba na omo sisa omo anase omo ye se omo pam omo na omo so ye ni eden sem na on si hey ya sisa. There be there kwa so omo ba no. No mo mpese mpia bontin no. Omo omo mpie emfiri fie no mu empia bontin. Nti omo e wa bontin no mo mfi but omo e wo inside no. Omo mfiri ho no mu nti no. Omo chiche omo e wo fie ni inside no ankasa no egu ka mu na de koye. Oh. Nti no ye di echire na ehwe e komo omo be. Oh, nti mama omo be o. Mpacho ani. Ah, police omo bone ne say. Police omo bone ne say ya mbo trasa ku fa amane e no mo nso police wo no ya mbo mo amane say ye ko na mu hawa ko dan ye ka. E na ye nso no ye hunu say e wo say e bebo mo amane because ye demonstration e ko akoyi. Okay. Iti no okodan obi ka dia me nya sure say emra bi okuma so okodan obi ka e wo say o ko bo police amane ana say o ko fa nkofo di wechi me nya sure say emra bi o me nim de e bia na emra bi o da ni ade se mo amokire me but ye ka na ye ko akodan so okodan obi ka dia send the police asem bi ani na nye bia omo ma bill no omo se omo san mra da be ana se omo ka but Friday but omo se Friday okay ani ejada na si adu be si a bibia nya be si aba me chia mo tifo ina ye tifo joso eni ahwefo owura Dennis men's good customer ena ye ne no adi enkomo no kwabra. Yes. Una oti trasako. Ah, na meka se mu ye gated community before kwa obedru ni fie no. Se ubenya access ewura estate ni mu no kra ya. Se frame me ba ya ho. Na ya ka so okay ba so me expect no. Eti me wan bebre kwa. Okay. So muti bi boru mo security for I'm surprised. Ultimi. Ube de hu se omo so kra o de bi mu kan to mu nyina aka. Bi ado so kra. Omo ye customers ni bi no mo se mo mense me konko jisika. NC. It can't happen in Chesako. So Roma, oh my uncle. Anyway, you when you're Roma why. Ghanaian Times are no pay at the performance contract signing ceremony. Inefficient SOEs to go to private sector, and then we'll deal with corrupt police personnel. IGP, 4 NI officials, another arrested for alleged registration offences, and the 90 men's good customers arrested for besieging one's residence. And then it's no me 18. Daily Guide, men's good clients storm one house. NDC macho man found dead. Police hunt contract killers, and then girlfriend killer for court. The Inside, struggling city. IMF says Ghana's international reserves depleted. No, need the Bokrata, and showbiz. Or see, we are always bullied. Ghanaian or GH comedians open up. Na ya mu bully omusa munya omusa ye kabra me enka voters register no tie for daily graphic and shall say will compile credible register says EC. The Electoral Commission has said its plan to have a new voters register for this year's general election will go ahead as scheduled. The Commission has reiterated the fact that the decision to have a new register is not intended to cheat or disenfranchise anyone, insisting that it will be vindicated at the end of the day. In that context, it has given an assurance that it will come up with a register that is better and more credible and efficient than the current one. Okay, so this one they were speaking to Daily Graphic, but they also spoke to Peace Kokroko yesterday. Let's have a listen. Peace the name makwabnanti we you Ebusia ye sha say dia na Daily Graphic na dey e sha say graphic any one Ocha Dr. Sribo Kwekufoni e de abeto ho na the okay nyina ne say Electoral Commission for wo aye krado say new voter register no ebeba na say den kofo ika kan o sa voter register we de ba e ba no wiamunti e no mo de e ba omo chese da bi ehwe sa rasem ne che kura na
graphic and Dr. Sribo Kweku ni di enkomo and I watch say and she nyina da kwanso kama na ne yie mu nti and omo ye say be ya fimpinu ene adu no abato no be credible say the possible ni be kan nti no mo ne sa and say bi on be say wo mo ede sisi bi abemu ana mo makwan e mo bi etimi koto aba ne bi ye bie mu to wodom ne atwodi na obia benya kwan atwodi no say de se na efata and nti wo mo nti ase say compile register na edi wiemu ana say ye makwa ma obi nkoto aba ne yes ana semetie Dr. Sribo Kweku asem su ni a anope graphic e de abaya afa de ye nkonkotie said de nranso wo ne nana ya kese the cardinal edi nkomo no e wo peace kokroko dwumadi ni so Peace FM 104.3 Woodmeet Take Sylvia ano ekasa edema Electoral Commission of Ghana and Sylvia Vejaba I think competing I say yes now I feel said they were humbi na nyame nkwa na marry there bia na djuma mo e koko radiado ya de nyame ase ansa na makom specific issues mu no menim se nkoma me ne Bernard Boy watie kakra metie kakra mama ntie your initial reaction oh mama ka say na o ka no manchi chizu so we be me am actually so much no say said the ordering yes I see first and foremost no NI no omu edumanko and electoral commission edumanko eduma na ye no you will limit wo because you dey time bound kakra legally yamadu ho what say we yen ntem said the ya for example registration no why exhibition na the trust no why na ye dey said eduma na ye no yes say ye koji eyibi wo be say oh ana ye di obi ye kanana e wo bibi mo dia ye bibi anfin said the ya electoral process no credibility no e be tin but so tie nchechemu an ode me a o se Electoral Commission de mu ye mu wotrimupo se aba no mo be wiem e de ama aban a o tie konwa so ye ni timpo bia and the indicators are there. Elections are no involving political parties, right from the scratch. Bibia omokaho, even with the printing of ballots, omokaho, registration, representatives, all the polling registration centers, they know the figures, they have everything. The banner say a principal also so omo run shift crowd or printing houses. The reason ye to a banner representatives e wo ho ye kan banner omo ho declaration omo need to be big so the be ya bibia be printing until be ke bi sa na ya na e me kakra there's transparency. Auntie Sylvia, yenhwɛ ekwan amoafa so a baabi amone na mo ade abedu baabi ene moduro a mo se ye beye new voters register no utie nkoma me ne Bernard Boy and that's clearly na mo wotim Madam Sylvia ano kasama Electoral Commission ahoma no atiatom ene no abo enkomo no eye abat enti nuanso wo peace said ye woni nana ya kese edi nkon enti wo se voters register ne de yensa be kan ti presi ye wie ni sei no afi yenko bi se opposition for no titru NDC hwese obenya hina wa se du nkati afi se wo mu se debi yenhia voters register fufuro bia eni se no akwa be on se ne ye kan wo insight the bokrata nim se opposition parties ni bi said debi ora yarega Bernard Mona I feel some UPP so omunsu wo mu and so isi so mbeko so they will go ahead enti wo so ka ho they are stakeholders enti e be ne den anasisi a wo je ne sen wo hu sa but asema na ebi mu bisa no a social media ni sa voters register ya ye kwa akoye fufuri dia any requirement no say bi akwabena ekotwo ni dia no de be ba be kire say me ne kwabena me ye Ghana ni me bre adru se menya mfie du nwotwe madwene mu da ho metimu to abantese me cho me din no dia na wo de be kire passport ana
voter ID card na I say nkomodi enti wo e wo page baby ana me wo so ne other way say no. I was thinking say previous one no near the voter ID card. Dada na wo na eno so we eno ape na me kai bibi e ka ho bi. Say be later bi no, on beto be chim de ba ko tra. Say dey nye de kwa akotro. Because me say ya say ko e ba ko pair say be voter ID card ko be boa. E be say requirements no do so. Oni menya adwen sa e wo ho. Minima de so what as say ade ba ko pe ne fa nko dia me say ho de bia because say ye pe de ye credible dia ade ba ko ye de ko akotwo no ye old one na nti say old one e bi kito bi say no an ode ba be dia dance ana say passport so it would enya ana onum de Ghana card no na Ghana card no obi ana enya bi David obi ana enya bi David Dachi bia ye bekwa akopem komo na ye di ma ye nkohwe NCA for asemi so enka ATM page 16 e wo daily graphic de ubo krata no emu na asema Professor Dodu o kan wo no ye nka bi emagana for ason ente. So NCA did no wrong in regulatory changes, Prof Dodu says so on the Digital Terrestrial TV. The Director General of the Ghana Standards Authority, GSA, Prof. Alex Dodu, has said the National Communications Authority did not err in revising the technical regulation on digital terrestrial television, DTT, to make conditional access system, CAS, mandatory for free-to-air television receivers. So he explained that as the regulator, the NCA had the sole mandate to determine or make changes to regulations in the communications sector. However, Prof. Dodu said regulators must ensure that any alteration to an accepted standard or technical regulation was made with the input of all interested parties to help foster consensus building. Brian Ko. Yo, ebusunya ye to so di akatafa to so edu ensia na ye de to so e wo graphic mum na o chese Professor Alex Dodu panipa e de Ghana National Authority akasa e de atudwa a wo chese NCA4 e sache kakra bi e wo wo mudwumadi mum DTT na wo chese sa na mo na wo tu ye TV ho asem ya no na ebi chese o we di asa NCA4 womo apepere womo we dey say changes no na profit chim so there be womo enomo regulator womo enomo nim kwamofa so mbe ya ebe ma ye kasamfoni hu dwumade na ebetu empon eniti no say womo aye sansa kere na onhu boni bia ewo sa eye sakere ni mom ni wo sa to so e dey tudwa a wo che say penifo no enhwe sakere ye ekosu no na de ewo so womo eye e de eboa na ema eye kasamfoni dwumade ejana na so no womo nye ne sa pepepe ne muso bitina ba bi e ka say NCA4 eye boni bi e dia prof echemu ese no de onhu ni se boni bia ekoso ene so krata e de ehonsem e de aba ene anope yemfa the New Crusading Guide na yemra page 3 of the New Crusading Guide. TUSAG declares indefinite strike over unpaid allowances. The Technical University Senior Administrators Association of Ghana, TUSAG, has declared an indefinite strike effective January 8, 2020 over unpaid allowances. The association said the amount received by its members in December is below allowances paid to colleagues in other public universities who hold similar positions as lecturers. Addressing the media in Accra, the National President of TUSAG, Edem Kojo-Honu, said the strike will be in effect until the government complies with the National Labour Commission's ruling to pay its members the agreed allowances. Yet also a New Crusading Guide and so emo wobo amani say Tenka universities no senior administrators in Kabumuko no TUSAG for almost ebofu omo chese omo ti etuana da mo pa de wo mu enim indefinite strike ni bi na wo mu ekọ ehase busumi ya ndeto so enwoche no na wo de atudwa a wo chese December no allowance ni bi a wo members ni bi ensa eka enom so na wo de to other public universities ni de ni bi a na wo mu nkofo de de say wo fam kra na so mu nyina na adwuma kro na wo mu eye enti wo mu enti ase de enti a akwakoba na esa enti wo mu aka champion ase sa de mu ne ye nani enye ho ye adwuma pepepe se de suapon ahodo a eno so ye man nyina de no eye no enso adenti ene ye de motete nkofo esa gina so ma TUSAG president no opani Edem Kojo Honum e de atudwa a wo che se
strike no womo e de hye na indefinite copy said the womo pe aban be ye e de ama womo no enya de a womo eje mu e de ato ho eno so no crusading guide e bo ho amane ene anopai oba Ghanaian Times page 15 at the performance contract ceremony. Inefficient SOEs to go to private sector, VIP hints. The government is considering inviting private sector participation or outright sale of state entities which have proven to be inefficient. Vice President Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia has announced. He, however, noted that government was also initiating strategic steps to fix challenges including legacy debt, low working capital, and weak corporate governance structures which have crippled enterprises that have potential for growth. Speaking in Accra yesterday during the performance contract signing ceremony of some state entities, he explained that government pursued the passage of the State Interest and Governance Accountability Bill into law, Act 990, to comprehensively address challenges facing the entities. Yet also a Ghanaian Times nkatafa etoso edu enom na emapeni abedi chire akasa e wa ha no che se aban ani abere ehwe se oba oman mu a ye wo nwumeko bebre eye oman ne edia aban ne ehwe se ke bia gwa betema ankrankra be bo no be hye kina na etimi age eye adwumanye sa akra de na bia ye beka se ye be jemu kura na amano akom mpempi no na wo chire mu esesa eye nwumeko ye aban de na bi wo hono ma na eka emni wo mo sika akra edi ebe hye mu and it say challenges na edoso pa amana so hweso betimi etusa na mon na dia bo se de be ya ebema adwuma na timejan na so na obetimi ayenie eno ada wabra na performance contract dwumadi ekoso no na wugina so kasa ye ni asoafo ahodo ni pedifo ahodo a omoda eban nyuma ahodo ano no omunyina ebabi na omapeni abedichi no omkasa say dwuma na moye no omamuni nyina dwuma monyine mo ho na monye ni yie na entimi emwa. Yenfa Daily Guide na yensha se wo page 3 of Daily Guide yenka NDC Macho Man found dead fi se men's good de ne de Dennis Amaye nchemu no dada. The National Democratic Congress Macho Man Linford Owo aka CD, who is known for his physical defense of the interests of the NDC during polls, has been found dead. It was the stench from his decomposing remains as they lied in his locked room at Fancy Newtown, which alerted inhabitants about his death. Unable to contain the stench, some of the residents broke into the room where they came to face with his fate. The body has since been deposited at the Cath morgue in Kumasi for autopsy. And then page 5, come na yenye foreign news kakra na said ye boboba no efa ye ho papa adie ya Ghana professors kweka say say amama hwe ka ho asem no. Yeah. Iran targets US troops with missile strikes. Iran has carried out a ballistic missile attack on air bases housing US forces in Iraq in retaliation for the US killing of General Qasem Soleimani. More than a dozen missiles launched from Iran struck 2 air bases in Erbil and Al-Assad west of Baghdad. It is unclear if there have been any casualties. The initial response from Washington has been muted. President Trump tweeted that all was well and said casualties and damage were being assessed. And then no survivors after Ukrainian airliner with 176 aboard crashes in Iran. A Ukrainian airliner crashed shortly after takeoff from Tehran on Wednesday, bursting into flames and killing all 176 people on board. Debris and smoldering engine parts from the Boeing 737, which carrier Ukraine International Airlines said was last serviced 2 days ago, were strewn across a field southwest of the Iranian capital, where rescue workers in face masks laid out scores of bodies of body bags. Among the victims were 82 Iranians, 63 Canadians, 11 Ukrainians, 10 Swedish, 3 Germans, and 3 Britons. Ukrainian Foreign Affairs Minister Vidam Prastaiko said most passengers were in transit. The airline also added. Kamna, can you answer? Near Meshe Police for no shishimon. Yo.
Yet also a daily guide and so emu asiano IFJ ewo junior and obo amane say and this amayuko no womo metro man bako Linford uwo I afraid say CD watches abrante so odaya wan sorry no other kwa asem sha se boba ya na Fanti Newtown and urei na wotie bushafo HS o manhu de ko ba ye mu han se abrante no wahwe no enkwane no na watches say na mu no de wodi akọ konfa no che aban ayare sabia se wonhwe eye emunimu na ekwan fa so a ma abrante sidi ewu ne ebaaye no eno so no mo edi emusem so edi aba world news no na obo amani aresempa Ukraine airline baako eno so akonya enkwanhia na wo che se etu ye no kwada no che se Andrew Babia and a beshire from any power ha ediosun ensia sekran na wo nyina anka egem like say okokosha na akoye areho sempapa pa wo che say emu ediowotwe eminu run for emu ediusia miensa Canada for emu edu ebako Ukraine for emu du Sweden for emu miensa German na feso emu miensa so Britain amma che say dia wo se enhwemu ekoso na plane kwa na say omukosi ye anche ena ekowiase emasa arosemu isu akwakosie na bios no America ene Iran ensem no so ekoso no you see Iran for any abre so mbetu omo so sapa masrafo no mbetu omo so sade ne pa na so nyina mu no ena wo chese wo mu general eku wo mu no eku no amache se areho aka omo mo so ani abre se omo so ni America fo eso edi besie ni papa eno so enya adikuma nti wa lanche attack den so ewo wo mo eso a ene udru Baghdad ni ade a chese libra ekoso no enye adikuma eno so no krata ebo ho amane oba ya story ba ko a daily guide e de abakata fa to so edu ba ko or say tension ekoso ewo ye fish ministry no ni nyina ene se omo kira license bi asem ni se ya so atia yes so mutual license be National Fisheries Association for HSS 500% increment there omuti asia enye yie enti e wo sempani for hwe na wote so e de ema wo monye sa de a say car o say o register that license exactly omo fishing vessels so your mutual license fee no mo increment in the door so 500% aba enti omo so mo nti ase kra enti omo so ani abre almost so ekasa enso so ewa eno anso me ditu dwa onimia force ma kire me na so ka se me ka se enkofo bi kia track bi ni kutwifa police force o ma launch investigation e was asem na ekoso no oh okay cause ekwan driver ni fa so timi twifa honorable car no so no enyame nkwanko bi ku no se honorable hu se enua na egum no enye enua papa ezi ye kia gina yes adwembo ni wo muti no omu hu se honorable but so I don't know say Land Cruiser na ba no dey o se Ghana the Land Cruiser the name misa se hwan na ebe ya na there be and I say wonya expecta eduanu guma wan kwa but enye honorable kura na se otimamu man ni na se wo hu ade na o si munyina de ntina munyina otim fita se ntia mo wanku interpose for some investigation ya came for so say womo the warning e dey ma adwadi for Central Market say omo location no omo nya intentem enfa nkokeji tia baby edi ama omo so omo mfiri baby omo dada no na omo nko baby edi ama na adwuma na dare na no omo twen se omo nko ne den na kosi say say dem say no ma ya bafo maka na afoma director omo so omo nko we dey warning kwa na mo dem omo say mo nko ni one no na yenye kwanye second piece no and so daily guide edi aba page 7 we wa bese boso oh page 6 na police for asemi wa sa IGP akasa ai era upon bonu chese corrupt officers no na ni abre obitu omo so sapa on be say police adwuma na nbegu ase enti wa oye corrupt no gina nchen na ono na eba no oba na se kakai obechew you when we what the inside struggling city IMF says Ghana's international reserves depleted. The International Monetary Fund has revealed that Ghana's foreign exchange reserve level remains relatively low. Gross international reserves stood at 2.7 months of imports in 2018, lower than the 3-month rule of thumb benchmark and the norm of 3.6 months estimated by the model for resource-rich LICs, lower income countries, with a flexible exchange rate, the IMF said in a report. The Bank of Ghana's monetary policy report claims the country's gross international reserves increased by $1.67 billion to $8.093 billion in October 2019.
19. Oba ye the insight ni be wi na story bi ntimi da chi bi ale bia onya profa. So see no new curriculum textbooks for basic schools. Prof Obokwa Mankwa, woni mi ayaka. Are Mon kan che ne se me frɛ na wonfa. Na no krafia no hia se ja me frɛ adofo mama fishapa. Ma frɛ na. Prof mfa. Se wa top mu nso kopo na chi bro na chi so a mini mu ade. And I say na me prof de. Ene ye tu ye boy nkomo nondu. Ka nondu na ma frɛ na eja. Ya bo nkomo a we me da me frɛ menya no kwesi ada me frɛ in fact a new year da no kra de eche mfrɛ na prof dwane free wo sa prof ne me ayaka eti se unya na se amanfo munya mu kan chen se ya ase se uni se ana me yakwadwa mu ati mo hwanu no afrɛ me ma me adan bone ben and am se kwadwa ada o se me nam program ase obi se o ma me hwehwɛ o adan na on frɛ o ma me TV so wo hu ne ba enti we so sa prof o me ka che se prof your student is looking for you and run here student ne professor asem one who say abroche professor ko kra be frɛ say ya afisu the prof say eno aro no ye mente won ka prof frɛ me won frɛ me aso me frɛ so prof no pick mon kan che prof Obokwa Mankwa Director General Ghana Education Service ye nyina da so your school for ye wo ma adete frɛ wa wonfa tizisi nkra me nya ntwoye prof fa opinion no che say no new curriculum textbooks for basic schools adam hu ya and the dada and the dada say ye be kono na teacher for no kan ya 2019 say ma curriculum ne ma say textbook ma mu so mu develop o mu nya nwie ye it's na me say busa say so far and na mu ambie school and mu bi enu kwada mu wo da mu bi enu omu call Christmas break no ma ba nra sa break no kura say 2 weeks akwama no pa no o say classrooms over 12,000 public schools in Ghana almost be school without any single approved textbooks in all subject areas. It's the way as I say di honkomo. I see di honkomo pa. I see ka if you there was a prof ye ne kasa che. That's what friend on. On fair. Be a prince dey fra. Okay. Prince say o ka korre na mama ana. Be me sure. Me sure. Prince korre na mama why? Ana oda me koda me be kwa korre na mama. Hey prof. Prof yi me ba kwa she me nsa. I am a student. Ka sending me mail cry. Yeah, you okay? Yeah, no body chum there. O fe no be fa. Sa o no body chum be fa. Okay. No be fa. No be fa na but ka we need the Ghana Education Service for say curriculum na ko si say. Ade na ka for no textbooks there. Na ka for no munya nwie ye. O munya nwie curriculum development ni say mu ba approve textbook ni bi. O ka so mu ye textbook ni kran no mu su say. O ma kofa old ones na ba mu si mu ye new curriculum. Enti se mu nye anu o se sai ama mu hu yira o mu kan ye kan. Se si a no dada na. We working on it but em wan say fufuro insu anola. Enti nu ankwara no mu ko mu ye den. Onya we. Kane na nanke ebie school aye kwa ekodi agro saa o na nse de ebie school akọ ya na mo pra na ma pepa ona matina makonye na de wo ye aduma de motivational speaker one of our breast ambassadors omaimu ye be kan curriculum ne ho asem echina Richie oi ye be kan curriculum ne ho asem o china one of our breast ambassadors I don't know. Quick one back page now for you could see I don't know. Polio vaccination no is underway a half for wow dim East and office Uti region. Ghana Health Service for no what shall say vaccinating crowding in under 5 years Bunu East Bunu region said be polio no e betimi aso ano eti obaya awo fodi na for mo hunyim na polio yare no intimi into ase nti abusuafo ba sha ase me ya announcement ama be free beba ma benson kwada ahenum kwada be nyanya mfie num he beba nya afi anada kurade ku mfie num he beda bebe wie memenda nti wotena wa ka se wo twere memenda twema no ani honso ho kwa ho information service van he nko na ho fa nko nkura he ase atabo so ne me akeka ho e ba mri ho nko boda wuru ma benti ye da ho ase Madomo. Na one kase Bunu East. And come tell ya na me papa you try for him or teacher. No one first say hey, enti to me kakasa no any announcement say performer yenso so vaccination. T site IMF ni who sem no no so the aba I say ye foreign exchange reserve level no
oh former na say boy na say moy kwabena pa wo savings a waye na wo former boa na emwa bibsa say adwin to say dwumadi obakofo ngo ati me pacho me ni adwin bi a meto ato say nra wo ye bibi me bi e consider kweso ka tell me say wo di bisu bi ni say u kra usika amadaachi struggling city u kra no amadaachi na be ko wiase no afa ti ba form hyehyɛ ani so wanya bi ansie kra no sɛ usie be bosome miensa de na dem sɛ wo de koto afa de so ati aba bosome mienu de a na edo so ana esha wa ujejeje roro bra me anya sports o ati na sabra we to mo nya hwe odu mo de me buro de wati she bunu mu na fancy free ka nya ka ti me chere fancy free ebunum oh yes okay wow fancy free bono wow and bunu form aso good papa say o mu bedru bono manso o de chima no ya form no on bedru tachiman no e na o mu ye say o mu be ko o mu nim e na o mu tu ko ye enti na binum ka say o mu ye fa na ate wo mu ho fatifo okay bunu form so o mu ko no o bunu ma ko da pagya na wo so no o de o mu ko so chi ni abo enti sa na tie bunu form aso ye good bunu de bunu champem ye na ye jai madomo jai oh de say me sha asiesie agi say me kokwa me nkroma ne na Adekye sikapa ho ba makra me consultant na Adekye sikapa akra official pa o enem sorry pa me free but yes sports I don't person this sports be issue hey brother na there o be sports brother and I say is 14th na twa mu say ano me say me 14th o say 14th no birthday birthday na boy we cry Romeo na boy we cry dey say ne ya dom no obeka say ha akwala Romeo Romeo we gini Romeo face ni kura no na we me Brian ogina wane nyem panyin no Romeo from wofa me nya panyin no na say fia do bi enu so yo wofa anambo kwabran sesa usuban yo edwene keke na eba mdirimu na me adwene na amadwene ba mdirimu ro wofa Minia. Romeo mi awanu na ye ni uso kwabena wo se de yin. Me se adwendwen na ma adwene eba metrim. Adwendwen. E na ma adwene eba metrim. Eye se bia manyini. Ade o na odwen Ghana ho. Me I can't take far for adwuma ne ho do. Adwuma ne ho do. Adwuma ne ho pepa. Yo, me gina doctor nem no mada wase. But enya nu kwa fi se doc kura ni timu ni dwuno se de awudie ya bai. Enti ese wani die mu a se eyenyini. O ma de se wo bi adwuma na ma ya wie. Eti e wo se ye na timi dwen ho na etimi kwa be fa so be adwuma na ma na yi. So last year there was be free. Eti this year no e kwa be fa so a be ma adwuma tu. Ene ho adwendwen enya senka fada de wo ba na dwene na tutugu fom asembo na ka ho so na ko pegel bi fa ne bra ne enko wa ne ma o ale na ha eza ro yenya sports what now the 14th na ahwefo classes ya yenya ma ne nka be official announcement sa enti something is cooking oh so are you Bibia is cooking. Everything. Bibia is cooking. Yeah, everything. Why na no prince ana? Oh, that be. I know on can equation on can. On can why you na prince na omo can ho. Oh, prince na dey na come himself body. That be on body. Onu so I dangerous one. I say head coach any assistant. Say head coach in a prince and assistant here na. Tom do mo nyenyenye omo kan ho. Okay. And they say e be ma edi mom ne digital ba be di ani. Digital wo fakra sadat Be serious. Oh, menstruation. Boy, we are. What they run about na to na pampa me corporate na mama bai. Prince on one date in the mind. David be president. Yeah, you na sinchen. Ro. The sports no what? I man taba power yes. So worry, I don't know why. Why? Empographer kra ampe na mrante. Ro me sports. Okay, it was never sports no Emma kind of way na no pay aside di kano enko Emma this way chocolate drink or do here no. Eno any we so share sound so special ice and then special drinks ni na wo mo Adekye na 2020 yeah the sports no atwa so the ama Ghana for enano pay di kan na ye kopie mu ewo the transfer window January epiem say pe na je say players no ebi ekọ na ebi so eba esia Ghana player no esia kan ema Atletico